Ibi Iran ikoreye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazabivuga muri buri gisekuru. Bazavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagowe cyane n'izi nzira bihaye kunyuramo. Abanya-Iran ntago bakina kwica, kurimbura, usenya ndetse no kuvana ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziringiye ko byazifasha guhangana na Leta y'Iran muri Asazuba rwo hagati. Ni nko kubona wari utetse ugasanga ibiryo byamenwe, wari ugiye kurya ugasanga ntabwo birimo, cyangwa se ugasanga hagiyemo umumara bw'inzoka. Ibyo ngibyo ntabwo wikibiriye, sibyo? Iran nayibwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti olingate mubyange cyangwa se mubyemere ibyo uvuga ko muraza gutera muri kano karere muzibagirwe, ntabwo bizakunda. Dufite uburyo bwinshi bwo gukinga amarembo mwanyuramo mutashatse guhura n'izago bikomeye mwakisubirira inyuma. Baranabakumiriye, mbaza ngo none muri aka kanya tugiye gusesengura ku biki biri kuvugwa. Ni ibiki nge namwe tugiye kwindiramo turebera hamwe mu bidasanzwe biri gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibikokorwa na Leta ya Iran ku buryo bwihariye. Nibyo ubu noneho byahindutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zakumiriwe mu kigobe, afasha ba Iran ngo babateza agatego Donald Trump. Ariko natwe twizera ko byagenze. Ibyo turaza kubyemera tuyibonye. Mojtaba al-Khamenei, Mojtaba Hussein Khamenei, mungu wa al-Khamenei, ngo yateza agatego ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arateganya kwica abakomando 10,000 vanga bishoboka. Abakomando 10,000 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mojtaba Khamenei ariko bategura uburyo bazataha muri Serikei. Ndabikubwira, Donald Trump we yashyize igikange kuri Iran. Bemere amasezerano ya uranium, bemere ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba kugira ngo amahoro akunda yinde muri Asazuba rwo hagati. Bitabaye ibyo ikibazo kigiye kuvuka. Ibi ngibi Iran yabivuzeho mbere kandi ivuga ko nayo yiteguye gukora ibidasanzwe kugira ngo itaza guteshwa umutwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yagiye igaragaza inshuro nyinshi yuko nayo hari ukuntu yiyumva ndetse yuko nayo hari ibyo ibona bikwiriye, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ziti ibyo bintu Iran ivuga ntabwo dushobora kuzemera. Kwemera Iran kwigenga ndetse no gukoresha uranium yabo, ibyo ntabwo bishoboka. Bisa naho Iran bayibagiye bati mukore gutya, Iran nayo ikabyanga, hanyuma nayo Iran ikagira ibyo ivuga ngo dukore dutya namwe mukore gutya, duhurize hagati n'abandi bakanga. Ibi nabyo bikongera gutera ikibazo gikomeye, ndetse bamwe bakavuga yuko bwaba ari uburyo ahubwo bwihangana ridasanzwe ryeruye buri wese afatanya mugenzi we kuba atemera ibyo ashaka, muvango byo uruhande rumwe rushaka ibi urundi utabishaka, akaba ari ibyo bapfa. Nibyo bango warice bakumanda 10,000. Navyo bikaba biri mu mugambi wa Iran wo kumvisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiriye gutuza ikemera amahame ya Leta Iran. Waretse byose tukabiganira muri aka kanya kamwe kandi kuri kuvugwa. Urazemeye kubw'ibyo ngo ikaze ngo tujyane ku musozo. Ndi mungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kuri mwese. Bisaba ngo umunyembaraga ari we uvuga ijambo ry'umutsi maze abandi barigendereho bavyange cyangwa se bavyemere, kuko iyo umunyembaraga avuze umunyantege nke agomba guca bugufi. Uko niko ngo bigomba kugenda. Nyamara hari igihe rimwe na rimwe bita abantu baciye bugufi cyangwa se abafite intege nkeya n'abari abanyembaraga bihagazeho maze bakora mu mvuto ivumbi rigatumuka, bagaragaza icyo bashoboye, wabateraga ubwoba akisanga ari mu kibazo gikomeye cyane, kavuga ati abaniho narinzi cyangwa bampinduriye. Ayenya Iran rero yo siko bimeze, nta kuyifata nk'agafuka imvugo rimwe, ngo ibyikora irabizi neza ndetse nabihanganye nabo irabazi, izi nibyo bashaka kandi ntabwo Iran yiteguye kubibaho. Bigiye gutuma rero havuka ikindi kibazo kitoroshye. Bisa naho byahinduye isura rero kuri ubu. Biravugwa ko ubwato bw'intambara bwa Amerika bwa USS George W cyangwa se HW Bush bwahinduriwe inzira mu nzira ndende inyura mu majyaruguru ya Afurika maze bakajya kuzirenguka Afurika yose. Ni ingamba zifanye isano zateguwe neza mu rwego rukomeye n'abarwanashyaka ba Leta Iran bitwa Abahuthi bakomeje kongera imbaraga. Biravuga ko itsinda ry'Abahuthi ryakoze ibikorwa biremereye, bagategura ibitero biremereye kuri Inyanja Itukura, kandi bavuze ko nta muntu upfa kongera kuyitambukaho. Bari bafite uburyo butatu bwo gutera. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashatse gukoresha iyi nzira yo muri cya cyerekezo,
ariko bagahura n'uva gusenya. Uburyo bwa mbere bari bapanze, ndavuga abahuti, bwo kunyura bo guhangana n'ingabo za Leta Zunze za Amerika ziteguye kunyura muri uriya muhora wo mu nyanja itukura, bashaka gukubitana n'inzira ituruka muri Middle East ariko mu gice cya ruguru. Abahuti bari bateguye indege za drones zo kwibasira amato, bateguye ibifaru birasaza roketi bagaze ku butaka, banateguye kandi n'andi mato matoya agomba guhangana n'ubwato bwa Leta Zunze za Amerika. Ibyo ni uburyo bwo gushinga barriere mu nyanja no gukumira Leta Zunze za Amerika zifite gahunda yo kuzana abasirikare benshi. Nkuko abahanga mu by'ingabo babivuga, ubwato bw'intambara bwa Nimitz ubu buri gukorera mu nkombe za Namibia, bugenda buhoro buhoro bwerekeza ku nyanja ya Arabia, aho guca mu nzira gakondo zo mu burasirazuba bwo hagati. Niko amakuru ari kubisesengura abigaragaza. Biravugwa ko abategura gahunda za Amerika banze inzira isanzwe ya Mediterane ica muri Swaziland Sea, bavuga ko Albert cyangwa se Mandebe iherereye ateje akaga gakomeye ku ntego nk'iyo bafite mu cyiciro cya gatanu. Ibisasu bya misile by'abahuti birwanya ubwato bwa Amerika buzwi nka HSS, indege zijya pilote bishobora kwibasira buno bwato kandi bikaba bizatera intambara ikomeye n'inkongi y'umuriro kuri bwo. Ngibyo byateye ubwoba Leta Zunze za Amerika, bati ntabwo tugiye kwishora mu muriro turi kureba. Nta ndege n'imwe yo muri Amerika yigeze inyura muri Bab el-Mandeb kuva aho USS Trinity D. Eisenhower igereye muri kara gace mu mpera za 2023 gahura n'ishyano riremereye iturutse kuri bano barwanyi b'abahuti. Ikabishimangira uburyo imibare y'ibyago igenda igabanuka, ariko nabo bakagorwa no kubona inzira. Bivuga ko abayobozi b'ingabo bafashe umwanzuro ko kubungabungwa ku bwato butwara abantu ba benshi kandi bukagura arenga miliyari 13 z'amadolari Leta Zunze za Amerika ari ikintu cy'ingenzi cyane kuruta gupfa kwihura mu muriro batazi ko bari buze kuvamo. Bahisemo ari inzira itekanye ariko igenda buhoro hirya no hino muri Afurika. Muri make biyemeza guca mu nzira ndende iciye muri Namibia no kuzenguruka hafi Afurika yose. Ibi rero ngo n'ubwo bukomeye cyane kuri Donald Trump. Mandebe ni inzira nto ihuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden, bigatuma ibimwe mu nzira zikomeye ku isi zinyuza mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byinshi cyane cyane bya petrol. Mu myaka ibarirwa muri za 40 ubwato bwa Amerika n'abafatanyabikorwa babo bagiye bahura n'uva gusenya muri iyi nzira. Banyuzaga mu mazi nk'uburyo busanzwe bwo kwerekeza muri kara gace, ariko bagahura n'ibyago bikomeye batari bazi imbere. Kuva muri 2023 imitwe y'abahuthi yagiye yibasira amato y'intambara n'amato atwara imizigo ndetse anibasira ubwato butwaye petrol nyinshi. Ibyo byagiye biva muri impanuka nyinshi n'igihombo kinini kwafatanyabikorwa Leta Zunze za Amerika nayo ubwayo. Amato yatwitswe cyane byarushaho gukanga cyane ubufatanye mu bijyanye n'inzira, aho abahuti bagiye bashimangira cyane ko abaho uburenganzira bagomba gutambuka gusa. Kuri ubu ngubu rero bikaba bishobora kuhinduka icyago gikomeye kuri Leta Zunze za Amerika. Gusa birimo kuba mu gihe raporo zigaragaza ko Amerika ngirimo kohereza ingabo n'umutungo byinshi muri Asazuba bwo hagati, bigatera kwibaza ibibazo bikomeye cyane niba Donald Trump arimo gutegura intambara ikomeye icyiciro cya kabiri kuri Iran. Gusa ngo bisa nk'aho aribyo arimo ukohereza ingabo za Amerika mu gihe kw'abasirikare benshi bigaragaza ko ari ukwiyongera gukomeye mu gihe abasirikare b'Amerika bambere yuko amasezerano yo guhagarika intambara Iran agenwa bari bake. Bivuga yuko ibijyanye no guhagarika intambara zangiye 22 Mata, abayobozi babwiye Washington Post ko uyu mutwe mushya w'ingabo uzaba urimo abasirikari bagera ku 10,000 bazagera mu mpera za Mata, bizamura urwego rw'ingabo zo mu karere. Bivuga ko igice kinini cy'ingabo kiri mu rugo bwato bwa USS George H.W. Bush ubu buri mu nzira bwerekeza muri Asazuba bwa hagati. Iyo tsinda ry'ingabo cyangwa se ry'ubwato butwaye ingabo n'abasirikari benshi barenga 6,000 n'indege z'intambara zo kurwana, ngo byose bishaka kugera muri Asazuba bwa hagati mbere y'uko atari kigera. Irindi tsinda naryo ry'inyongera ni rya Boxer Ambitious Ready riteganijwe kuhagera mu mpera za Mata, rifite abasirikari bajya ku 2,200. Itsinda rizaba rigizwe n'abasirikari barenga 800, indege za gisirikari ndetse na za kajugujugu n'indege zitagira abapilote zishobora kuzakoreshwa muri iyo operation. Izi ngabo kandi nizimara kugerayo, Amerika ngo izafite ubu ngubu noneho imitwe 3 y'ingabo zirwanira mu kirere zikorera hamwe icyarimwe, harimo USS Abraham Lincoln,
abasirikare barwanira mu kirere bazakoresha ubwo bwato nk'ikibuga cy'indege kuko ni kariya. Bazafite kandi nanone ubwato bundi buri mu nzira bujyayo bwa USS Tripoli. Bazaba banafite kandi nanone ubu bwato bwa HW Bush. Ubwo bwato bwa Gerald Ford bwo babuturekeje bakabuzamura akajya kubusukira amazi. Muri gihe kandi abategetsi bavuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo gutegura gahunda zirambuye z'ibikorwa mu gihe Tehran yaba yanze kujya amasezerano. Nk'uko Washington Post bivuga, muri izi gahunda harimo ibikorwa bike byo ku butaka bishobora gukoreshwa hakoreshejwemo imitwe idasanzwe izarwana ku butaka bwa Iran. Bavuga ko bene ibyo bintu bizibanda cyane cyane ku kurinda ububiko bwa kujya gufata ububiko bwa cyangwa se kugota ububiko burimo uranium ya Iran maze bakayitwara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gitugu nimba Iran yanze kwitanga ku neza. Ariko Iran yabaye imbwa kweri. Gutanga uranium ati mwakire kweri yabavunye batakaje amafaranga yabo kandi bakayitanga ku buntu. Ntabwo bango barabaha amafaranga cyangwa se iki, apana kugurisha. Uno kwirinda ibyago byazagwirira isi cyangwa se ibikorwa bibi byazaba bitewe na Iran yafite uranium. Kubwo ibyo Iran ikwiriye gutanga iyo uranium kajya amaboko ngo meza ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaboko atatera ibyago mu isi. Really ntumbaze ngo nibyo, nanjye ndi kubyibaza ahubwo nkanaye kubaza ese nibyo koko. Hanyuma Mojtaba Hussein Khamenei wati ndababaga muraza mbabage ndababagira ibisiga muratera intambwe mwerekeza ku butaka bw'igihugu cyacu, urupfu kuri mwebwe ntabwo bizabahira. Ubutaka bwa Iran si ubutaka bwo gupfa kwisukirwa n'umuntu wari we wese. Ntago abantu bose binkandagira amayugi baza mu gihugu cya Iran ngo baje kurwana nkandese mubuye buryo se mwatoje abasirikari ahubwo natwe ntago twatoje ingwe cyangwa se ngo dutoje intare, twatoje intare bantu abagomba kurwana namwe kandi bakabatsinda mu rugamba rukomeye, mu rugamba rw'imbaraga muzamudushoyeho niko natwe tuzarwakira. Ni intambara idasanzwe niko Iran yiteguye. Ni mu gihe hari amakuru menshi avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kohereza ingabo nshya muri Asirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Iran cyatanze umuburo ukomeye kandi utazibagirana kuri Washington, bigaragaza ko ikindi gikorwa cyose cyo kongera ingabo kizongera kwitabwaho nk'igisubizo gikomeye bagomba kugira. Umuvugizi w'ingabo za Iran yagize icyo avuga ku mugaragaro ku buryo ingabo za Amerika zishobora gutera ku butaka. Ashimangira ko igisirikare cy'igihugu cyiteguye neza kandi cyiteguye guhangana n'ingabo izo arizo zose zizagerageza kwinjira ku butaka bwa Iran. Brigadier General Mohammad Akhramania yavuze amagambo mu kiganiro gikomeye kuri televiziyo nk'uko byatangajwe na Warner News ku 16 Mata, akoresha amagambo akomeye cyane kugira ngo agaragaze ko Iran yiteguye kandi yiyemeje guhangana n'ibitero by'abanyamerika bishobora kuba. Akhramania yatangaje ko ingabo za Iran zatanze amabwiriza asobanutse kandi adateshutse ku mitwe yose mu gihe ingabo za Amerika zaba zigabye igitero ku butaka. Ibyo bikaba bitagaragaza gusa gushidikanya ku buryo igihugu giteganya kubyitwaramo no kwirwanaho, ahubwo nk'uko Akhramania yabivuga, umugaba w'ingabo za Iran yavuze mu buryo bweruye ko nta musirikare n'umwe uzatera igihugu cya Iran uzasubira iwabo ari muzima. Bose ni mu masanduku, bazabica bazabamara. Bigaragaza ko afite ubushake bukomeye kandi yiteguye guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose ku ngufu nyinshi z'umwanzi uzaba yabateye. Mbere y'aho umujyanama wa Mojtaba mu gihe gisirikari Mohsen Rezai yari yamaze kuvuga ko ashaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaba igitero abigaragaza nk'amahirwe kuri Iran yo kugaragaza imbaraga zayo no gufata umwanzi mu mutego wateguwe neza. Ati mwatubabariye kweri mukaza mukaduhereza ubwari tukirira miru muze tubafate tubakubite tubarimbure, niyo bintu dukeneye. Iran ntago itinyiye intambara ahubwo ngira yishaka cyane. Nimba uzumva neza, Iran ubwo ngo yiteguye intambara by'igihe kirekire. Rezai yagize ati tuzafata ibihumbi by'abantu bafashwe bugwate kandi kuri buri umwe tuzahabwa mwiya y'amadolari. Bigaragaza ingamba zo gukoresha abakozi b'abanyamerika bafashwe bugwate nk'ingufu zacu zo kwikungahaza. Muzazi imitwe y'ingabo za Iran hirya no hino mu gihugu uwiri maso, abayobozi b'ingabo bafasha amasezerano no guhagarika imirwano nk'uko bimeze mu gihe ariko gutegura intambara yo ku butaka nabo. Bati ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusaba ntabyo tuzemera kandi natwe twifuza kurwana nabo ngo tugaragaze imbaraga zacu. We have to train, tugomba kwitoza, niko bavuga. Akhramania yanavuze kandi ko zabaye ku basirikari ba Amerika binjiye mu gisirikare kwa 5 Mata, avuga ko ari igikorwa cy'ubushotoranyi cyakomeje kongera umwuka mubi kandi gisobanura icyemezo cya Iran cyo kaza ubwirinzi bwayo no kwitegura ikibazo gikomeye. Ibavuga ngo kwinjira n'igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageza kwinjira ku butaka bwa Iran banyuze hafi y'igice cya Isfahan. Akavuga ko rero ari ibikorwa
byo gutesha umutwe Iran kandi ko bitazihanganirwa. Mu gihe ari umwuka mubi rero mu karere, Iran yavuze ko igisirikare cya Amerika cyagerageje kwinjira mu gace gakikije Isfahan, agace gafite ikoranabuhanga rikomeye rya kirimbuzi, aho Iran ifite ibikoresho bya kirimbuzi by'ingenzi, ishinja ingabo z'Abanyamerika kugerageza gukora ibikorwa byihishe mu butaka bwayo bikomeye, bashaka kujya kwibasha. Nk'uko bivugwa n'abayobozi ba Iran, igikorwa cyo kwinjira mu kirere cyaburiwe inshuro nyinshi yuko kitazabahira, none ngo batangiye gukora icyo ku butaka, nabyo ngo nibizigira bibahira. Ahangaha ngo barimo kwibeshya cyane kuri Iran. Raporo zakurikiyeho zagaragaje ko mu buryo butunguranye Amerika ishobora kandi kuba yaraturikije indege zayo bwite igihe bageraga ku butaka nyine bagiye kurokora umupilote wari warahanuwe, hanyuma ngo bagasubirayo nta kibazo kibaye. Ariko ibi ngibi bamwe mu banya-Iran ntabwo babyemera, bavuga yuko aya ari amatakirangoyi. Gute Amerika ari guturitsa indege zayo n'uburyo ibirindi ibikoresho byayo cyane, ivuga ko ari ibikoresho by'ingenzi, gute yabyitwikira noneho? Ariko Trump yavuze ko ibyo bikoresho byari bishaje, ngariyo mpamvu bahisemo kubitwika, ngo nta mumaro byari bikibamariye. Hari ibintu bitatu ngira ngo utekereze kuri Iran igukoresha abahuti mu nzira ya Al-Mandeb, nuvuga ngo mu nzira ikira mu nyanja itukura, kugira ngo birinde cyane ko uburyo kugeza abasirikari kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikoresho hafi ya Iran bizagenda neza. Wakibaza ngo ibi bisobanuye iki kuri Amerika mu gihe Iran yaba yatangiye kubapangira uburyo bukomeye? Gukumirwa kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuze iki? Ese bishobora kuba imbogamizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kino gihe bari gutegura ibitero? Isusubiza ngo yego, ni imbogamizi cyane kuri bo, nta nubwo ari amahitamo yabo. Iran iragaragaza ko igifite ubushobozi bwo guhangana na Amerika mu gace kose, nuvuga ngo burasirazuba hagati bwose no ku butaka bwa Iran, ariko cyane cyane gatangira kubibereka ibabuza gutera intambwe berekeza muri iki gihugu cya Iran. Iti muracaye ko twabakumiriye, muranyura mu yenzira. Icya kabiri nuko leta ya Iran kandi nanone ishobora guhagarika ubucuruzi bwa Amerika n'abafasha bayo bakoreshaga banyura muri Al-Mandeb, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zikomeje gufunga amato Leta Zunze Ubumwe ya Iran aturuka muri Hormuz cyangwa se yinjira muri Hormuz, bavuga ko bashaka gukumira ubucuruzi bwa Iran ngo Iran idatera imbere. Hari icyo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigomba kubanza cyatekereza ko ibi ngibi byabagiraho ingaruka ku rwego rwo hejuru, kubera yuko Iran nayo itazihanganira ako gasumburutso n'agasuzuguro. Rero Iran nishaka gukumira ubucuruzi bwabo, ifunze umuhora wa Al-Mandeb uvana amato mu nyanja y'Abahinde cyangwa se inyanja ya Oman, bakamanuka mu kigobe cya Aden, bagatambika berekeza muri Suez, mu cyakaka wavuga ngo ni nk'akayira gatoya k'imfundanwa ariko kanya mu bwato bugenda bukajya muri Mediterane. Ubu bwato nabwo bwohereza abanyaburayi kubona ibikoresho byinshi cyangwa se petroli bayaturutse mu bihugu z'Abarabu. Nimba rero Iran ikoresheje abahuti bagafunguye umuhora, ngabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubucuruzi bwabo, igihombo. Icya gatatu nuko nanone kandi ishobora kugabanya ingufu za gisirikare z'Abanyamerika mu karere. Tuvuga ko binjiye mu rugamba rw'intambara cyangwa se mu rugamba rwo ku butaka bangana na Leta ya Iran, kugeza abasirikari mu gihugu mu kigobe mu hagati bizajya bigora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko inzira zose Iran yaba yazifunze kandi bigatwara iminsi myinshi kugira ngo ubundi bwato bujye gutangayo umusada. Akangaka na gatego Leta ya Iran yaba yateze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bagomba kuzumva neza. Hanyuma rero ushobora no kwibaza iki kibazo nkuko nanjye nakibajije. Makhtaba Kamune wateguriye abasirikari bo guhitana abasirikari 10,000 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kibazo nge nawe azabigenza ati? Bizakorwa bite ngo Iran yica abasirikari 10,000 ba Amerika? Ariko reka tubirebeho. Bwa mbere Iran yakoresha umubare munini w'abasirikari bo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko byagiye bivugwa inshuro nyinshi, byavuzwe ko Leta ya Iran yateguye umubare munini cyane w'abasirikari bagera kuri miliyoni bashobora kuzahita baza kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gice gusa cya Karoge. Igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugaga ko ishaka kujya gufataka ikirwa cya Karoge ngo vanemo petroli ya Iran. Tekereza rero imba Iran yohereje miliyoni y'abasirikari guhangana n'ibihumbi 10 bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihombo gikomeye. Isuvuga uti ibyo bintu ntabwo bishoboka. Uvuga ngo umusirikare umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba agenewe abasirikari ibihumbi nanone 10 bo guhangana nawe ku musirikare umwe gusa. Uzimba byumva neza uzi imibare, ibihumbi 10 kuri miliyoni. Umusirikare umwe gusa agena abasirikare barenzewe inshuro ibihumbi 10 n'ubundi. Biragoye cyane ko Abanyamerika bazapfa gutaha, ariko n'abakomando bafite ubwenge budasanzwe n'ubushobozi buhambaye, so bazatsinda intambara nkuko bayikoze ngo muri Venezuela se ugahita bajyana Nicolas Maduro adahumetse atanasobye mu bwiherero bwe bakamujyana iwabo. Bizagenda gute ngo Iran iyo mu Iran bayibure? Bazagenda bahita bayifata bayibigendere, kuko Abanya-Iran ngo badafite imbaraga. Ujya gupfa ndamuburira kandi ujya gusiga ndamurinda.
leta zimwe za Amerika ngo zahura n'ishyano rikomeye cyane muri kara karere. Ikindi rero ushobora kumenya nuko Iran yanakoresha za mine nyinshi zo kubashibukana. Ndavuze ngo Iran yabategurira za mine nyinshi zo kubashibukana. Uzi impamvu? Nuko Iran sibwo bwa mbere yabigaragaje gukoresha ibikoresho bya mine biturika. No mu mazi ya Hormuz, Iran ndakoresha Iran gusa Leta zimwe za Amerika zabitangaje ko ari bya mine yashyize mu mazi. None zubwo ku butaka bimeze gute? Kandi bo babazi neza aho biri kuryo bitapfa kubashibukana. Ariko umunyamerika ugenda buhumyi nk'igikona mu kirere turi bamuturitsa bamuvana mu nzira. Ibi ngibi byaba ari igikorwa kiremereye Iran yapangiye Leta zimwe za Amerika, kandi kugihonoka my friend byazabera ibyago bikomeye cyane Leta zimwe za Amerika. Ndetse bazavuga bati ntabwo twe tuzi neza ko igihugu nk'iki ngiki cya Iran cyadutera kikadukubita tukisanga turimo kunyanayembwa ku butaka bwa Iran. Nanjye ni hanyuma ku rundi ruhande hari ikindi Iran yakoresha. Warizi ko Iran yanakoresha kurasa ku birindiro n'ubwato by'abanyamerika. Umaze kubimenya neza ko Leta zimwe za Amerika mupanga ifite kurasa kuri Iran igomba gukoresha ubwato bwabo bwa carrier batwara abasikari benshi n'indege nyinshi ndetse n'utwato dutoya. Ari nabwo buryo bakoresha kujya binjiye ku butaka bw'igihugu cya Iran. Gusa ibi ntabwo bavuga ko ari inkuru nziza kuri Amerika, kuko leta ya Iran yagaragaje ko ifite ubushobozi bwo kurasa ku bwato bwose. Araford nimba ari kwisukira amazi uyu munsi uri guterateranya udutsinga ndetse 500 n'utudiyode twatwitswe n'igiseke cya Iran. Uribaza ko ubwato bwa W Bush ndetse n'ubwato bwa Lincoln nabwo bwarashweho rimwe kabiri gatatu, icyakora bakaraswa ku gice cy'inyuma gusa niba utwikwe burundu. Nibuza muri kano karere batazaburi bata. USS Tripoli bwaturutse muri Indo-Pacifica nabwo bwaraswe gahita buhunga cyane bukirukanka, nibugaruka ntabazabumena. Ibyo byose nibazo wakibaza. Hanyuma ku bintu Leta zimwe za Amerika biri mu kigobe byongeye nawe dusanzwe tuzi neza ko nubundi bitigeze na rimwe bihumeka. Iran yakomeje kubyataka buri munsi igaragaza ko ifite ubushobozi bwo gukora ibidasanzwe kuri izi ngabo za Leta zimwe za Amerika. Ibi rero ntabwo ari inkuru nziza kuri Leta zimwe za Amerika, ahubwo ni igihombo gikomeye cyane kuri iki gihugu, ni n'umwaka ukomeye cyane kuri iki gihugu. Gutsinda rero leta ya Iran muri iyi ntambara ntabwo ari ibintu byoroshye, ahubwo ni uburyo buhambaye Iran yaba yateguye bwo guhangana nabo ndetse no kubatsinda ku rwego rukomeye mu mbaraga ndetse n'ubushongore bwayo. Tugarutse kuri iyi nkuru nanone ijyanye na Donald Trump wavuze ko yiteguye kujya muri iki gihugu cya Pakistan, yabishomangiye cyane ahereye ku kuvuga yuko ashaka ko Iran yemera ng'ibiganiro. Muri make Iran igomba kwemera ibiganiro ku gitugu, kuko nta buryo ifite bwo kwigobotora Leta zimwe za Amerika. Njye siko mbibona, kuko Iran yagaragaje byinshi. Gusa ariko Donald Trump yatanze umuburo ntarengwa, agaragaza neza cyane ko akwiriye kuba kurekurwa amavuta agatambuka kandi akarekura umuhora wa Hormuz. Abanya-Iran bakanemera indi deal ya kirimbuzi ya Leta zimwe za Amerika kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Muri make Iran yumva itekanye nuko bagomba kwemera deal za Leta zimwe za Amerika, bakemera amasezerano ya Leta zimwe za Amerika, nabo bakicara bazi neza ko Amerika itaraza kubagirira nabi. Ubu rero n'umutingito ukomeye cyane w'iterabwoba Washington iri gukubita kuri Tehran. Trump yatangaje ko ateganya kugira urugendo rushoboka kuba yagikorera muri Pakistan, ariko gusa ariko amasezerano y'intwaro za kirimbuzi amaze kwemezwa na Iran arangiye gukorerwa Islamabad. Icyo gihe Trump yo yajya kuyisinyira. Iyo jambo ryahise rishyirwa abantu benshi mu buryo budasanzwe ku kwibaza uburyo Donald Trump yiyumva. Ubwo yavugaga ari mu busitani bwa White House mbere yo kujya i Nevada, Trump yavuze ko afite icyizere kidasanzwe ku biganiro biri kuba hagati ye na Iran. Avuga ko imbaraga zirimo kwiyongera ku buryo yanaje kugaragaza ko hari amasezerano ashobora gushyirwa ahagaragara vuba ahangaha kandi byazakemura ibibazo bimaze igihe kinini cyane bivuga ku masezerano agiye yanga mu buryo bwa diplomasi. Trump bamubajije ibibazo maze nawe agenda asubiza kamwe ku kandi, avuga uko yo yumva ibintu ndetse nuko abona ko Iran nayo yiteguye koko kuzakora ikisabwa kugira ngo ibibazo by'intambara bishyirweho akadomo. Muri make amasezerano niyo agomba kuba umuti w'intambara, amasezerano niyo agomba kuvamo igisubizo cy'amakimbirane, kandi Iran yakomeje kugenda yinangira bw'igihe kirekire. Iki gihe cyo nagomba kwinangira, bagomba korohereza Trump maze Trump nawe akagira ibyo avuga. Reka twumve. Niba amasezerano asinywe hagati yacu na leta Iran, Islamabad nshobora kujyayo ndabishaka. Niko yabwiye abanyamakuru ashima uruhare rwa Pakistan
nk'umuhuza w'ibikorwa byose bikomeje kuba. Yavuze ko abahuza bayo ari beza cyane, bigaragaza ko bishimira uruhare rwa Islamabad mu biganiro bikomeye cyane bikomeje kuhuza impande ebyiri, Iran na Washington cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump bamubajije ikibazo gikomeye: ese wajya muri Pakistan kugira ngo ushyire umukono ku masezerano biramutse bibaye? Oya, nakwishimira ko najya muri Pakistan. Yego, Pakistan yabaye nziza, babaye beza cyane. Islamabad nzaba ndiyo, nshobora kujyayo rwose. Ni amasezerano asinywe Islamabad, nshobora kugenda. Ubuyobozi bw'ingabo bwabaye bwiza, minisitiri w'intebe yabaye mwiza cyane muri Pakistan, rero nshobora kujyayo. Bwana Donald Trump niwe wemeje yuko nta kabuza kujya gusinya amasezerano Islamabad ari inkuru nziza kuri we, kandi rwose abiteganya niba amasezerano ashyizweho umukono ntacyamubuza kujyayo. Pakistan yabaye nziza cyane, babaye beza. Niba amasezerano asinywe Islamabad, nshobora kujyayo. Aya ni amagambo ya Donald Trump wavuze rwose adakangwa, atanatinya kuvuga yuko azajya kuganira na Iran, azagenda agahura na Iran maze bagashyira umukono ku masezerano azamaze kwemezwa. Ikibazo kibazwa ni kimwe gusa: leta ya Iran turishwa ko izemera ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba, ko barangije gukora agahukunyo bakabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati mwiyimbere, cyangwa se ibyo bintu mubyiganirize, twebwe ibyo mudusana ngo twabyemera. Ibyo numa muvuga mwivugishwa ntidushobora kuzemera. Nimba Iran idashobora kuzemera, ngo bivuze neza ko umututu w'imbunda nako wa misile ushobora gutangira, ariko n'uw'imbunda kutaka muri Iran bajya gufatira uranium. Njyewe nawe iminsi y'imbiza tubwira byinshi, kandi uko bucya bukira zagenda tumenya neza urugamba ruraginda gute kandi rurangizwa nande. Ugubwe neza, amahoro, imigisha n'amahirwe, njyewe nk'umuhungu wa Kamanzi nibyo nkwifurije. Uruwande ngubwa neza.